Ntadharakani thine ndi twithire tugita ndeni ya county ya Meru na chief officer wa Rue county ya Meru Phineas mutumaka ngote na rureti nindi damere soboiga murandi yura yuregeri koguna kare kathomba kurukia njangirie kome kuma matunda ntumburi na kinya soboiga rwero na ndora rukaguna kinya kare ba matunda na ntumburi rugatumiro kirimichi na kinya kirimanto yegie oremi mwandike twande toga ki mutagi na ndato kinya. Thirikari ya kaunti ya Meru amwe na ngwataniro ya ikundi mwanya mwanya biriore wangari ni thingrua na binge kathomba ibambirite murandi wa kwenja ndamu soboiga kisima wandi murandi oro kurugura we mthi na indamwire gatetheria ntoba kisima nkinyaba wandi motori ya kiberechia. Ni furaha yangu kubwa kuona maji yanapatikana wakati mimi niko MCA na murandi jo tuambete kujweka roje na tumeshikana county government of Meru, tumeshikana NDMA ambayo imetupatia 46 million, tumeshikana na Lewa na pia tumeshikana na Kisima wamewapatia shamba ya kujenga hii ndamu na foundations zile zimesaidia na hiyo pesa ikikuja Lewa kupitia kwa George inaenda kwa Garnaiting ikaweza kufanya kazi hiyo yote. Hiyo ndio ile kazi ambayo tumeweza kufanya tukiwa Lewa, watu wapande miti waweze kuchunga our environment kwa sababu miti huleta maji na maji huleta uhai. Akiaria bitha munene wa Rue kaunti ya Meru no mutumaka ngote no rako wakirishite ngavana na chokerete nkathi kundi bira biombithete ntobobo akiugana bobo riombekana kumania na ngavana kuwatanira na bio na nkurukia kiromba karibaraba gutumira Rue ruru batumira burako baterika ingo batetheka. Na serikali yetu inatia bidii sana kwa maneno ya maji, ingawa sometimes budget inakuwa kidogo. Ndio maana tunashukuru sana wafadhili wetu ambao wanajitolea na wanaona ni vizuri hawataachia serikali pekee. Si ni ukweli? Sasa tuko na governor anapenda kushirikiana na watu wengine, kwa sababu mahali kuna ushirikiano ndio mahali maendeleo inafanya nini? Inapatikana. Viongozi wetu wakiweza kushirikiana na watu wa kanisa, watu wa vyama zile vingine, viongozi wengine, viongozi wa Njuri Cheke, viongozi hao wa Rua, ndio tunaweza kupata maendeleo. Lakini Rua ikienda hivi, MC aende hivi, MP aende hivi, governor aende hivi, inakuanga na shinda na maendeleo inaanza kutatishika kuweza kufikia mwananchi. Hii maji kishafika kwako nyumbani, hata kama imefika na tap, usiache tap kama inamwaga maji. Na sometimes maji inapungua, tunafanya rationing ndio iweze kutoka hii side iende ile side nyingine. Akari na beba kenete muno bakiuga ndamu ene kabathiria kinyamara kia Ruje rutingana na kinyambura takwirenganaga, lakini twina Ruje ruru itukona maisha yetu yakagaruka, tukona bia kuria no twina Ruje tukarima ndithia chetu ikona bia kuria. Afadhili ngobacokeria nkatho tontu iturari na thina muno na ibwije ekuru muno itu twithina kugira Ruje na kinya kumenyera twana igitarira gutina Ruje ruru wega tukambiria na mirimu na mantu ja maingi, lakini kwina Ruje ruru iro tutethetie muno tontu ana betu iba karibu wega ng'ombe cietu ci sawa. Kuma gicigo mbunge kia Boring ripotera ndeto cia Weru Nyukambitaga ki Mutegi.